We know each other in the college. We used to be classmates, and it's very, very warm-hearted how we met, because back then we were like asked to divide it into groups for marketing group job, and I was a little bit nervous because I didn't know Slovenian Idol, and I didn't know my classmate well. We met the first day, and I was looking around looking for who would accept me as a group member for this task. Aleksandro sem spoznala pred malo več kot 10 leti, ko se je kot prostovoljka vključila v naš takratni družinski center UPI Žalec. In od takrat naprej je Aleksandra vpeta v naše številne aktivnosti, dejavnosti kot prostovoljka. Ko sem prišla v Sloveniji, sem govorila slovensko pač osnovno oziroma zelo slabo. Sem se vpisala na UPI kot PT poklicni tečaj pomočnica vzgojiteljice za predšolski otrok. I would say she's a sunflower. She's very positive, she's full of those good energies, and she's very talkative. V tej učilnici je Aleksandra preživela kar nekaj časa. Pri nas je namreč opravljala poklicni tečaj predšolske vzgoje in ga tudi zelo uspešno opravila. V bistvu se človek pri njej takoj zelo dobro počuti in je to ena taka res pozitivna stvar, česar v današnjem svetu zadržanosti pač ni veliko. Ker sem sama po naravi človek, ko hočem krog in druženja in srečanja, tako da tole mi je bilo dalo veliko novih prijateljici, veliko novih izzivov sem dobila. Ne samo z očmi, ona v bistvu gleda s srcem, ona človeka vidi na drug način in tudi na ta način mu potem ponudi tisto, kar on sam potrebuje. Jaz jo vidim kot osebo, za katero bi rekla, da pač ni nemogočih poti. V zadnjih 5 letih je bila izjemno angažirana v okviru večgeneracijskega centra Planet generacij UPI, kjer je vodila praktične delavnice, ustvarjalne delavnice in pomagala pri občasnem varstvu otrok. I really admire her that she would stay very positive about everything. She would still find the best bit among the bitter one. Sem se tudi sama upisala 2019 na fakulteto Celje, MFTPŠ, ekonomiko, ker se mi je zdelo primerna fakulteta, ker glede ekonomiki malo manj vem. In sem se upisala glih zato, ker sem hotela več izvedeti o ekonomiji, o gospodarstvu. Nikoli ne reči nikoli. Nikoli ne reči, da ne zmoreš. Jaz se vedno rečem, bom poskusila, bom probala, bom se naučila. Nazadnje pa smo jo vključili tudi še v en naš mednarodni projekt Erasmus+, mentorstvo za socialne spremembe in vseživljenjsko učenje, v okviru katerega smo ji tudi omogočili, da se je srečala s prostovoljci iz drugih evropskih držav. Pri nas je postala prostovoljka in opravila številne dejavnosti, delavnice in to svoje veselje do učenja in znanja prenašala tudi na druge, tako otroke kot odrasle. In ravno zato menimo, da si še kako zasluži priznanje zgledne učeče se.